Kidkot ka State Disaster Response Force SDRF haka South Rik Nailar kila bateng ban pelong ka jingwat ya officer katanat agriculture uteseng sangma ubala sya rong hakawa ganol hasela wari hajan ketura West Garo Hills nadu ka janmit jong kalai Rik Nailar kat ba udang persyang ban kam lingba ya kanikawa. Kidkot ke SDRF kila sedang ban pelong ya kanika jingwat nadu ka puar saw baje janmit jong ka singi ublay balala hadir ka jing betha na gibor penyai district ka West Garo Hills. Ha kanika jingwat lawan ya snok tilang route na kipulit na katanat Fire and Emergency Services hadir ba kila sangi ka jingwat hagapur nyo baje janmit namar ka jing sedang kem dum. Kanika jingwat kelas sedang biang haka step jong ka South Rik Nailar nadu ka puar pra baje menstem. Haka ba kidkot ke SDRF kila hiar syakijaka ba syathem jong ka wa hapel gawari. Deputy Controller ke Civil Defence West Garo Hills utimai ke sangma ubalalam khmat ya kekenhuan SDRF ula ong baka jingwat ya uni officer katanya syakmat hadu mentah.